Hello everyone, welcome back to the channel. I'm driving to my farm. On the way I see these two people. They are riding a bicycle collecting cans on the side of the road. So I decided to stop and see I can give him some stuff that we put together to help them for to live for one day. So they riding bicycle over there. So that's two people right over there. If you can see them, one of them is right here and the other one's over there. So I might have to stop over there. Then, so this is might be a good place. All right. Okay, so they are coming here to collecting cans. Hello. Bên đây mà. Thưa ấy. Rửa trái. Ấy mà ngay rửa ban mà tao. Mà ngay rửa ban ta mà mơn pi mơn nè. Ấy nó nè na kì. Có rửa trái này. Vâng. Tao chia ấy, tao chia mà đái. Hả? Chỗ lại phốt đi mà. Là phun chết cái này hết. Phun này nè. Ô nó bật đá. Ô ấy chi con là hốt mà đòn này. Rửa cái bàn lụa tình con mai hộp thì là. Chẳng ngay. Mà ngay ban mán chỗ đâu đi mà. Piccolo nắp bài hộp thì là. Ok. Là ngay bong srei có miền nói khla. Nè. Ê tao ngay mấy. Hả? Đi chiêm nói đã là miền co, miền tây kho, miền mi, đo cô, hay miền tực tây, tực yêu. Là người vô cho bà hay mùi tiết nó hả nó. Bà ở con này có miền chun lôi nè mơn ta mà nè bà ngay hay bà tới cho đang là ban co ban bài đây so okay. They are so happy to get, this is the forgotten people. So this is what I mean, and what I do here. It's not some dying or try to get the fame out of my YouTube. No. I'm driving every day. I see the condition. I saw the people, they working very hard for their money, and collecting cans, how much they can make for per day, and they have no other job beside that. By give them some foods and some money, it's not a permanent fix, but it is kind of a little help for them to get through for one day, maybe a couple days, I don't know.
I remember when I was poor, anything, when people give me anything at all, you know, anything, I so happy and appreciate, you know, the kindness of people who give it to me. So that's why I'm coming back here, do this kind of work and ចែកម្លែកអ្នកតិចចឹងណាហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់អត់ពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្អីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាអរគុណហើយក៏ចាំអត់ភ្លេចដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំពីអ្នកគ្រួសារធ្វើនៅពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ចឹងណាព្រោះអី this is the last chapter and we can help as much as we can. All right, we'll see you the next peoples on the road somewhere. Hello guy, I saw a grandfather smoking and have a child with him. Must be a grandson or I don't know, but look like he really needs something. Let me give him some rice that we bags it. Okay. So we have a gift for him. This Tokyo to Pasa cho ông ná. Ba miền ba hay ta rư ta đo na đâu rư. Ba hả. Nè, yellow chai. Nè, ok. Bạn lôi chai à? Tốt ạ. Giặt chru bát á. Ok. Ta rơ cặp bông. Đang ta đo na màu ná đây nè. Ok, tới cho chẳng không? Bà? Nó vọt bà hi vậy? Chơi tới cho chẳng không?